Ibwega muno mutegeri wetu wa Weru TV. Ibwega no ntubakutha wina kanyaga kegaga gututhikira kana gututegera kairi tukiaria ruteto ruru. Na ibwega no ntubwa Murungu gutumbithia kwithwa twina kanyaga kakairi. Rieto rakwa ni Evangelist Joseph Maina na nditaga ngugi kana ntumagiria na kanisa ya Seventh Day Adventist Church ere aja mutindwa antu gwetagwa Miringe Kiguo ara akwina inspection ingo kugwata ogeni mono kiri uthurani ribobo kana kiri ntumirie je narua nikena tugeta na mbere kutharimwa turi amwe narua turenda tutegere atiri no wombire nkoma kana ina nkoma umire no ntubwa inkwenda kurio ntububu turombe kenda kwira Mwathani Murungu wetu ibwega no ntubwa gutwa kanya kangi gakega tugita na mbere kuthikira ruteto rwaku twakuromba kirundu wakwa karayamwe na atwi mbere tutherie mathugani jetu rajo juri mantu ja maingi ya tuomba gukuthikira na gukujukira uria ukuga no ntubora tujurite mantu ja maingi ndene yetu jarite Mwathani na njira kirundu waku mutheru nikenda ukiaria tukwigwa na twarike gukwigwa Mwathani twita na mbere na kutharimwa tharima gikaro giki na thikiri na tegeri bonde na mtu onde uthikirite nyote utona ende na kuigwa kajoga kamutharime no ntubake oge yaku yetu na Kristo Mwathani wetu twaromba amen. Ibwega no wombere nkoma ina nkoma umire no ntu nkomario ina umire ndene Biblia iretwira bwega atiri Murungu akurikia kumba into kiri yukuria kiambiriria imwe mustari wa 31 iriuga Murungu araraithiria ngugire arikitie kurita na akauga uju tegera ne njega muno yari njega muno ndienda kuria kiuria kira ntikwenda ncokeria mutegeri wakwa kangugi eri njega na nkomario na akeja kuthithia ntabarako iria athithagia narua ina cokere kuma na kethora nario no mumbere ina nkoma umite kiri ntumiri yetu narua tugacokia kiuria kiu na njire gutaga mandiko ja Murungu atiri Murungu rero mbere into mandiko jari turombere bionde biri bibiega na akomba ikwe na nkoma wejire na oriku narua tukuona katutege tuone atiri ina aumite mandiko jari twira atiri ndene ya yukuria Ezekiel 28 twambiria kamustari ge 15 mandiko jaga twira atiri kuri na kiombe kia Murungu kiombi gike thongi mono in fact kiretwa ari thongi mono aretwa Lucifer ija kuga njotero kirire mentamentaga ari munene wa araika bangi noe wari in control kana noe watongagiria mibango ya araika na karage eguru mandiko jaruga eki antwara kwa thongi mono ninge akunekine maiga jagoro kuonania amentamentaga sana na ari au aragia nontu bwa kuona ati mukari juju awe ijo thongi mono na ijo agirete kwewa giteo kana kunenkerwa heshima iria Jesu Mwathani uria wombete abwirite kunenkerwa thikera uria mandiko ja kuga na ndenda gukwira okairi mpendete utumira Biblia ya Giswahili gitumie geko mitumira imbite ante omba kuthoma Kimero imbije gukithoma lakini kuri utauku bwethara bwe Biblia na Giswahili kire mantu mana butethara bure kire Biblia ya Kimero nyata nkwenda kuga ria twatauraga Biblia kana Biblia tauragwa mutaurio Biblia omba gutamantu ko thikira Biblia ya Giswahili uria kuga ndauga yuku ni Ezekiel ni 28 na kamustari kana nkwenda tuthoma na ugwe ni kamustari ge 15 kariuga atiri mutegeri wakwa kariuga uju kariuga mustari ni 15 utena Biblia jukia karamu wandike o au ntegere theory ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako wari umojoru ndeneku kumariria wombirwe mwanka uwe bureja kuonekana ndeneku thikirora mtojweja mbere agukari mto mwega ninge mto muthongi uikundekete kana okundeki okunekeri na maiga jagoro okomenta wena ogoribo nene ari umojoru kuma kombwa kwawe mwankariria uwe buonorere ndenewe mwankariria makosa na meya jonore ndenewe mstari wa 13 kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu Kimero keruga no ntobo dhuria bwaku udhuria ija biashara no ntobora wari okwendeka anto bara kujoria mugiro na njirenge no ntobo ukatha
antu barato moragita gwikumia uragita kwangaratana uragita kuthuka thikera wigwe ndienda tutege kenda kuma narua utikage na thina ya kuga kamurungu ombere nthiguru aracoka aratumbira nkoma ituthangikagia na mirimo ituthangikagia na mantu ja manene ja mpara rumena na kuragana no murungu wetu kuma kiambiriria mutegeri wakwa abangite nthiguru ikare na thiri ninge kare endongi ya gukarwa ni antu bate kunyamara lakini thikera riria mtojo muraikojo atirie guru arerwa nontu bothongi bwawe antu bara mojoria mugiro antu bara mwekera thina thikera mstari wa 17 moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako nkoro yaku iraciokeria gwe muraikojo gwitwa Lucifer nontu bothongi bwaku uraciokeria uragita gwikumia nontu bore thongomete agwikumia na thithi atia na kurakara atia maandiko jarita na mbere gutwira atire thikera umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako nothoketie uma waku nontu bwa weru bwaku thikera ontu bobura muretera thina araburareta thina mwankara onekana ate kobwira gukare guru na aramberia kuthithia mantu ja manene imbie gwithirie nkoma imbie gwithirie muraikojo antigyo mwita nkoma nandi mwankara ya Biblia kamwita imbie gwithirie mtojo muraikojo imbie muretere thina na mangaratania mbere toigwa ikuthongoma kwawe keke kakuthongoma kwina thina ari thongoma indi umenye uri ukuthongometie athongoma indi arega kumenya no muthongometie ja murungu noe murungu aragia nontu bwa gwikumirio ntu buria Isaya 14 kamustari ge 12 iri twira atiri uria akari Isaya ni 14 na kamustari ni ge 12 maandiko ja murungu jari twira atiri mutegeri wakwa ndi ndothikire nontu ontu bobo burarigicantu na ikyo nontu murungu akwenda tuma kire thineje na mundu jojo kenda tukamenya nteto eje na twarikia kumenya mwathani uria uturaga moyo ete na mbere gutwa weru nikenda tumenya ora tukarwa na gwitetera na kwebera kire nkomeje etwinyangetie 12 Isaya na 14 jinsi ulivyoanguka kutoka binguni uria gwe warukirwe urauma iguru gwe njota ya rukiri mwana wa rukiri oigora gwitwa njota ya rukiri mumero ametaga nkonko njota yonekanaga gwikia eri weru bobwingi sana Lucifer ariringithanwe kana arigerekanwa na njoteje uria kuthongi ndiria gukare iguru mwankarira Biblia yauga oebu kuonora ndenewe ararukwa Isaya ruga urarukwa umete iguru gwe wetagwa njota ya rukiri thikera uria wagwithirwe nthiguru gwe uria wagwitherie migongo ekauga ju 13 nagwo ugira nkorone ku atire thikera kira kiaurena na Lucifer nagwo urauga nkorone yaku atire ngaitie iguru mwanka matune mbokeria gite giakwa iguru nkorokia njota cia murungu cionthe rwikumio iruru atonyera ndene muraika uju na hakurikia kuthithia u iguru aramberia kwenda kuthathaua mustari wa 14 no tuntendo jo tigera ariuga ngaitie iguru mono nkorokia matu ngangwana na noreo turage iguru mono thikira mejera manene athithiria arenda kungwana na noreo turage iguru mutegeri wetu wa Weru TV no turage iguru sana imurungu ratombete kwa une atia muraiko ojo akwenda arenda kwa murungu meya jara manene athithia ikwenda kwaja murungu kugarura thirikari ya murungu gote thirikari ya thagwane anene baire banganene kinya yetu Kenya ya thagwane Uhuru na munini wene Ruto batemenya kung'anana bonde batetwa ma president nikio mwagwetwa deputy ongiagetwa president gotemenya kwetha kwena arungu baire banganene kwa uno mwanka kurecho wonto aramberia kuthithia kampeni muraiko ojo gwetwa Lucifer na Biblia ruga atire na ndeto ndena yukira kugurirwa 12 mustari jwa mugwanja eriuga ako nonto araika bamwe iba mujukiria na bare ojukio ntu buga kugaibwa ma baretekeneria noe ati nabwirete kuthathaua nabwirete gukaraja murungu mustari wa mugwanja ruga atire kuragita ndoa matune Mikaeli na araika bawe bararwana njokeria nayo yarwire nabo na araika ba Mikaeli kuragita ndoa matune nonto aja Jesu noe munene Lucifer muraika urio gutonga iria bangi no yakwenda kwa munene na kuona thingati
kuragita ndoa atia ndoa ya meshinka kana nkudi ndoa ya nchuguma apana ndoa ya mathuganio no bwirite kuthathaua no bwirite kurombagwa ojo ariro ariuga nowe ubwirite kurombagwa ojo gwetwa Lucifer ituije Jesu no toraga kurombo araika bamwe baratauka ba Lucifer bange baratigwa bakiugaga Jesu nowe murungu kerendo eje Biblia ritura ojo bakoroa na nkanja iria eriuga atire mustari jwa nana nabo barashindwa Lucifer na araika bawe arashindwa na gutonwa kanya kao matune kairi barauma matune barengwa ari dikirore agwitwana ni mustari jwa kenda aretwa njoka area iragwethwa area nene nkonga niyo nkonga iragwethwa area nene nkonga ya karaja area etagwa Ibilisi lietware kuongereka akuma Lucifer agwetwa nkonga agwetwa Ibilisi niwe aja na Biblia ya Kiswahili alafu na shaitani marieto ajathatu officially mtu no marieto ajathatu etwa nkonga etwa shaitani achoka etwa Ibilisi marieto ajathatu arashindwa arengwa mwana araika bawe araitwe guru ararukwa wathoma mustari jwe 12 joriuga atire araika barabatigirwe guru baragwerwa barauga gwerwe ni bwe butorage guru bwerwe ni bwe butorage guru ne utokora ni Biblia ruga mustari jwa 10 andomeju ndiraigwa kajoga kanene matune gakiuga atire nande gukugita thiri na inya unene ne bwa murungu wetu na araika ba Kristo wawe ne kwetherwa na aruketwe kana nengi urio tuthitangaga otuko na muthenya akwengwa Lucifer na thingati bawe na ndi agitagwa nkoma mutegeri wa kwa kathano konthikirite au nio Biblia egweta nkoma ria mbere kwa ukioria gieturikana no wombere nkoma uganchokeria kana tugaicokeria tukithiria okuigwa no kombi okuigwa ramberia kugaruka marietwa akwa nkoma na ndi engwa araika bariuga iguru atire mustari jwe 10 na jumwe mustari jwe 10 na jumwe eriuga atire dikera ndethome 12 eriuga nonto bwaure werwe niwe butoraga iguru nabwe bara butoraga ku woi kere goro kere nthegoro na eliarere nene dikera woi kere nthegoro na eliarere nene woi kebwe butoraga nthegoro neke mandiko yakauga nonto ria mwe na bwe na merete ena maruru jama inge akurekia kwengwe iguru ena manthegoro ena maruru jama inge na mandiko yaruga nonto naije ena matuko jama ni mono kana jama kuwe mono jagutura ou ne unkomejere nthegorone ou ne warukire nthegorone akurekia kweye guru arengwa kwa una njirengere mutegeri wa Weru TV meya jambara jathithikirana kuringana na Biblia matune mbere murungu au gweta wago kutheru nkoma tekiraga gweta kanisa ene uthugania weta kanisa ene ukomatuka nkoma oisore sana nonto akare aumete na ara murungu aturaga na kanisa ene itio twakite negoro imurungu othithetie na nkoma no mbere kuamberia ku kwa unya kanisa ene ari ku ikio nonto twina nguto kanisa ene akuye inyage chunje akinya tuingwa kugea na mubango jo gwetwa jwa kando na imbere murungu na ikioro na kira gikugweta murungu nonto nkomare kuinya kanisa ene akwinama nonto ejere ari kirundu atare na mwere jwa utumira one wejere aratonya ndene njoka kenda ametumira njoka eramberia kwaria ndene ukira kiambereria ithatu njoka eramberia kwaria inkoma ya aragia ndene njoka na rueje nkoma atumagira biombe ore atumagira mtu kenda amwamba agatumira mtu akamuragani agatumira mtu akamto kwenyangia agatumira mtu akoraga ngina inkomande ene mtu nkomete mwere ikerundu atumaira mtu kenda akathithia mangaratania kwau no ombere nkoma te murungu Biblia koraga murungu ombere muraika o muthongi mono uthuku bwatonya ndene muraika agaruka nkoma ano kumenya no kumenya ombi uthongi mono no kumenya ombi uri kiumbe gikithongi mono anu ije warega kwikaruta tora murungu ndene ku kinyagwe ngwano ugaruke no geto akanaga nkoma ndene yukuri aruka 10 mustari jwe 18
Jesu akiaria na aritwa bawe aribera ndi kuona nkoma yarukitwe kuma iguru namija mwanki nkomere mbeguru neje narua nkomare kuma nto jao kuona jamae ariku nikino nto kwena raping yetwana kinyare na kere kurbaida ina meya jaja kuma kankomare mbegurune akajokia ntomorome na to mwankajokie kimara mari geteta kanisene no ajokie evangelist Maina araga komenyera na araga gwituma kero tato kinya Maina no ajukwe nkoma ate duragia no ntunaije na inya no menyo na maume jawe kira kiomba gontethia na ogotethia mutegeri wa Weru TV ne gwicitha maguru na jamwathani no ntunkomare nthigurune ndene yukuria Petro ya mbere ithano mustari jwenana eriuga atire are thioronka janga tonyi are nthiguru neji agitagia kena maga agichwaga mtu amumeria angategwa gochwa narua angategwa kedrwetenia nagwe narua akikishe nonto ena tobesha oterana ogotonya nyombe ciongania betagwa bacio nthongi ogotonya nyombe cia bacio nthongi kendo teana ngomago kumeria mwana okwate kuona ogoro na ntogora kiria gintu gia gwikia njoka agora wikie kwa bacio nthongi no ntuno meretwe angote merua imenyere no ntware nthiguru neje uria wengirwe kuma iguru nene kitie kwena manthiguru neje ari kunande agegochwaga agenchwaga maandiko jatwira arichwa mtu amumeria arichwa mtu kenda gwika ndenewe awawawe nikendo kankombwewe na nthumbewe nikendo ka mutungatiri wawe atiri mutegeri wa Weru TV no ntomorungu narua gwitikiria wamenya na aria nkoma umite na ari nthigurune wena mubango jori kuja kwebana na nkoma wena mubango jori kukendo temerua wena mubango jori kukendo teciithira orero kumonerwawe wambiria kwa nthumbewe na wambiria kwa askariowe wokumudhingata ithuganirie na ninchithuganirie no ntumari ko jariuga atiri ndene yukuria Joana ya mbere 3:8 Joana ya mbere 3:8 othikira kiugo giki murungu akiaria natwe baruga ya mbere ya Joana likana kire Biblia twena baruga 3 cia Joana na ndienda tuthome ya mbere na ya mbere ndienda tuthome 3 mustari jwe 8 ire twira atiri kana kiugo kamathani kiruga atiri uria othithagia meya no nkoma ne kwetherwa nkoma athithirie meya kuma kiambiriria no ntubagitumi giki nikyo mwana o mwathani mo murungu onanirwe nikenda akathiria mainya ja nkoma athithirie meya kuma kiambiriria nkoma ne mweya kuma kaumo kawe uria othithagia meya no nkoma vikera araike guru bara bathingatire nkoma bati ukare araika bankoma kabetikiriria kwa eru abamuthingata babawe nagwe naruo to nkoma ende wetikiria kumuthingata okahowe muchore mwathani nagwe mwendwa wa Jesu kwe untegerete narua no thikirite ntumirieje ndienda wimenyere na njire gwicitha kiugone na rutetone nikendo tikeje kwa mwana nkoma nikendo tikeje kwa muthingati nkoma no ntwarikia kuthithia meya ukagaruka no ka mwana we no ka kana kawe kana gankari gakunyaga jangina na kai marekare kaja jangina mutugo jwaku jukonania mwaria rwaku mukaranirie jwaku na ntu gwe mu biashara gwe muri mwandikwa ofisi nere okaraga mukarire jwaku ibwega ndendo kurombera nkithirekeria nikenda utikeje kwithirwa ugetikiria guciarwa ni nkoma kana kwa wa nkoma ugwore kana ka Jesu ukenda kwawa ni uramoya kujukia na mairireria jawe weta kujathingata ugaruka wa mwana nkoma minchia torombe nagwe mwathani bwega no ntutukumenya kiuria gikinene no ombere nkoma tombo akere nkoma nyume muraiko muthongi o mwega kumbwa na kwewa ngugi nthongi igure gukaria araika bangi no kara nabo iracokeragia na rwikumio na guciokeria mwanka maweja ratonya ndenewe aretwa nkoma na narua ari nthiguru neje tukuona ne na mere guku na ari na muthorojo munene ningi ari rwari thiuruka nyangatunyi kenda gachoa mtu amumeria ndienda kuromba ni untu wa muraithiria wa Weru TV uria uraithiritie na ndi thaici baba ikeja kutha kwi mukomojo kimberewe narua nikenda kamerua nikenda kajukua ni nkoma
baba umuonie kajira gakwebera na kuma na ndi mwana ojo waku mukarie no mumenyere ni kenda gatura kwa ari kwithira ari waku mwanka Kenya na Kenya ibwega mwathani no ntugutwigwa na ibwega no ntugutucokeria rieto na Kristo mwathani wetu twaromba na gwitikia amen ibwega mwathani atutharime.